Nino Skender, napeta tekma, na koncu remi 2-2. Pa dobro, mogu reći da smo ovaj prvi dio dobro ušli u utakmicu. 1-0 i bilo je dosta situacija da prelomimo to do kraja. Na kraju nismo, Koper je onda krenio u ofenzivu pošto su gubili. Izjednačili su vrlo brzo rezultat, bilo je specifičnih situacija sa VAR-om, svega se danas odvijalo ovdje u derbiju, ali na kraju ušli smo i iz jedne nesmotrenosti u deficit rezultatski i moram na kraju i pohvaliti dečke za karakter i za vraćanje u utakmicu. Vidjela se kolika je bila naša želja za pobjedom. Nažalost nismo pobjedili, ali s obzirom da smo stizali na kraju rezultat moramo biti zadovoljni kako su dečki karakterno to odradili do kraja, bez obzira što nije pobjeda. A opet kažem, žao mi je što nismo prelomili kod 1-0. Bilo je dosta šansi, puno prilika, nismo to zaključili na vrijeme i to je sad jedina žal za tim, a na kraju kad se sve zbroji i oduzme, jedna jako dobra utakmica, pravi derbi, bilo je baš svega. Ovaj put nam nisu neke odluke VAR-a išle u korist, ali Bože moj šta da se radi, moramo biti zadovoljni sa karakterom i sa pristupom igrača. Na koncu je za točko zadev Ivan Partajn s prvim golom adrese Olimpije, verjetno je to dobro za njega, za samozavest. Pa sigurno on dobro radi, dobro trenira, puno znači ekipi, puno radi za ekipu, puno toga nam donosi po pitanju ofenzive, a niko sretniji od nas da nas je to nagradilo sa njegovim golom za 2-2. Eto, nadali smo se u tom trenutku da sve se diglo na noge da bi mogli doći do pobjedničkog gola, ali nažalost ovaj put nismo. Ali sve u svemu moramo biti zadovoljni i sa njim i sa svim dečkima, dali su se od sebe. Nije bilo lako, baš je bila onako izazovna utakmica, ali moramo biti zadovoljni. Tekma je odigrana pred lepim številom gledalcev, verjetno je bilo lepo. Super, da, odlično, drago nam je svima što smo imali takvu podršku i stvarno nam to puno znači. Hvala svima i nadamo se da ćemo se i u buduće odužiti za takvu posjetu. Najlepša hvala. Hvala vam.